Mari. Dia ada emak. Pada nak kaki mari. Odi. Yung po sa dia, lingguhan itu make. Alhamdulillah, termasuk sa Kiyobuwi pamira. Dia pelan setiap musim hujan corak. Lebih dia mak. Biasa namun kemen-kemenan tak bagus. Iya mun terlalu banyak hujan. Si Ochen kayak bulam. Udah kita lagi Ochen ya. Aneh gitu aja. Pengarajaan dia baja roti. Tak nyaman sambil ngilang ya. Keroken lah kau ngenang. Kok habis sandi. Bi. Hanafi. Bi. Kaki ni. Apa saya kepikir. Saking kerola kong cengengan. Panagan terobi ini kan. Jian cah. Cengkor ki normal kan dah iya. Terus apa saya kepikir? Tahu reh. Koyak terus oke ya. Lek remacaran dia. Hal keroken odi lah ngari gitu tak kelem soki. Itu na gampang menterosok ya. Kau ribadin lima ketohin, badi menterosok ya. Pah, beli dak rumah, marang kau beli caran. Encan mak ketohir ya, menterosok ya. Serona nabi buat menterosok guys. Oh, yang mana itu namun buat hujan jengkok tandi ini. Menurut buat rasoki tandi. Cuman dia berbicara na mengkaki je rasoki ya. Ya boleh kaki polan ki ngode deh, ruwa mi pola pas soki hongku deh. Amin amin amin. Ide iya cara na dia. Mun orang rasoki jadi ya. Arya nalai tabu. Tabun kaki je tali. Bikin soki. Menterosok ya. Serona le tabu, tabun serotale. Benda iya, kok ki nyoba ah. Wow. Oh iya dah bak nyoba. Coba ngencengan melolo dah ki lagi ngode. Wis kok ki interanu ya, kan diperlu ya. Oh iya iya, sekelangkong ya. Iya, cepat geng. Corak sakit kepi tengah. Ya demer ya. Ini pakai kalakal deh yang kau Rudin. Ya sampai telasan molot, pakun tak kelem soki. Iki sari ya Rudin. Den! Rudin! Den! Den! Hampir pas kebayan bawang. Ika rumah. Isro nale tabu wi Hoirudin japan maling dari sampian. Ini bapak bentak belum soki ika. Mare tujuh kelu mare nyaman. Dada mak estona. Tujuh mari. Tujuh kali. Dari ika. Mare kelu coba tu kesul juga ikut tujuh kelu. Dada. Japan sampi, Japan Hoirudin sampian ngambale ka Hoirudin. Cepon menale tabu kali itu bisa masoki. Nika aku lampon la alan bulan nale tabu. Nika tabu tidak kan saya tale. Apa kun tale mungkin soki. Dia na sampai tu bayan hawa. Ide iya. Saya maksud engkau ya. Saya maksud nale tabu. Iya bener. Lagar can Hoirudin dia bener. Lagar Hoirudin tahu dingko. Montroso kiri ya. Are nale tabu. Cuman saya maksud nalai tabu ya, beri tabun kaki serota Terus, dia nari kau. Iya bi, saya maksud nalai tabu. Kaki mundur rosok kaki ya pertama, ia harus boros.
Kata naman andi pesero, disisihkan tabung di. Pesero cuma apa tadi kapi, akan di gaji misalkan andi pesero 100.000. Lebih kak kira cepat abi kapi cepat kebeli cecen kapi, abah kayak 20.000 tabung di kan. Nah, benda ke di samping ini harus bunuh. Kutu rajin nabung. Aji sih maksud ada tabung. Beni pas tabung kaki suruh tali. Betul sih, betul. Pakai jadi kelket. Salah maksud ko na dito. Ay kakanggan. Rumah gini deh. Itu tuh. Tanya aku ke bisa kucing. Saya maksud nalai tabung. Oh, Kira ko cucu pak. Cuk mak tama lah tadi orang dia.